Jumatatu kiroko na bururi waruka gutungwo ni riboti cia kieha. Riboti cia kuhuruka kwa Murugamiriri munene wa kambuni ya kuyana motungata ma thimu ya Safaricom Bob Collymore. Bob Collymore nimetoka maju. Collymore uri urari na ukuru wa miaka 61 ahurukire mathaa-ini ma thaa inyanya na nuthu cia utuku wa gukia umuthi kurumirira ndwari ya miaka 2 ya kansa ya thakame. It's not what we've been expecting, but we have to accept reality. Kambuni ya Safaricom kugera muikariri giti wa bodi yayo Nicholas Ng'ang'a nicakayite gikuu giki ikiuga arari mutongoria urendete wira wake urendete aria marithi wake no rai na kioreki kinene gia kambuni iyo. Bob has of course left a large family, much larger family, particularly of the employees, many friends and co-workers. The entire Safaricom family, which goes beyond just our employees and goes to all those with whom we have contact in a business way and who, to a large extent, knew Bob in a very personal way. Gikuu giake gigiuka mweri umwe tu mbere ya guthira gwa kandarathi yake na kambuni ino, undu uria ucungiriirie bodi ino kuga ni gutabania cikaro cia hina hi gwethorio kuyuri ithenya riri ona gutuika ni hithurite ndirari na mubango wa gwetha wa kuyuri ithenya riu ica ikuhi. We will be giving the way forward, hopefully later today or in the next 24 hours. Collymore uria ni raia kuma bururi-ini wa Guyana uria uri muhuro wa ngwataniro ya mabururi ma Amerika agitanywo gukahurukio muthenya wa rucio guku bururi-ini igongona-ini ria andu a hakuhi thutha ucio igongona ria kumuririkana rigatabanio aramithi kana gatano ga kiumia giki. Kinya gikuu giake ni aramuritwo ta mumemba bodi-ini ya thukuru wa mathomo ma kansa bururi-ini. Mutongoria wa bururi Uhuru Kenyatta, munini wake William Ruto na mutongoria wa ODM Raila Odinga magitongoria Kenya gucakaya gikuu giake. Ndumiriri-ini ciao makigweta Collymore ta mutongoria njamba makiria bara-ini yake na kansa wa kuringirwo muhiano na mwirutiri wira-ini wake uria wonete Kenya ikigwetwo gatagati ka mabururi maria ukinyanirio gacirite. Kambuni ya Media Max kugera Murugamiriri wayo munene Ken Ngaruya ikigweta Collymore ta mundu urerutanirio kuri-ini wa sekta ya makambuni na gikuu giake gigukorwo ari igutha inene. Oho bengi nene gicakaya gikuu giki ikimugweta ri urari muhari-ini wa mbere gutigira Kenya ni egwatira ritwa kimabururi hari mitaratara migaciru ya utambia wa mbeca uu ari gutherema kwa mutaratara wa M-Pesa. Nĩ igutha inene kuri ya Kenya na makiria kambuni ya Safaricom iri iranyoteire utongoria makiria wa Bob Collymore guku gwake TV tukiuga aroma kwega kuraga handu-ini ha Kameme TV njitagama wa Mwangi.